Kansina yachakukuna imenaya kashankichik, ñoqaqa mayualej kashani. Kankunari imenaya kashankichik, kay comentarios nisqapi imena kashasqaykita willarimuway. Kay ñawpa punchaykunapiqa mana qhechwa simita yachachimusharqanichu. Imaraykucha may ashka ruwayniyuq kasharqani charaykutaq mana atimurqanichu. Hinaspapis ña kutimushaniña, q'ayamanta pacha qhechwa simita yacharichimusaqña. Qhechwa simita yachayta munaspaqa ama qunqaychu kayman ñit'iykurillay. Hina kaspaqa yachakuqkuna q'ayakama kachun. Volvemos a retomar nuevamente con la enseñanza del idioma quechua. A partir del día de mañana estaré subiendo paulatinamente diferentes videos enseñando el idioma quechua. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides suscribirte a este canal y regalarnos un like y por supuesto compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajina kaspaja yachakukuna tinkunakamakachun. Hasta maya.